No kaj ne boš, povej zdaj. Kaj ne boš? Kaj ne boš? Nikoli ne boš kaj? No kaj ne bom nikoli odštelal. Koga? Tato, Kaj pa tepu? Tepu pa ne. Aj tudi grdo, kaj najbolj grdo? Še teno grdo, še tepemo, je še bolj grdo. Aj še bolj grdo, če tepemo? Ja. Koliko bolj? A velik ali mal? Velik. Kaj pa je velik? Povej, koliko imaš ti redadata? Velik. Kaj pa je velik? No, kaj je velik? Povej, da slišim jaz, kaj je velik. No, hiter povej. No, kaj je velik? Velik pomeni, da je zelo veliko velika. Kaj pomeni? Nisem slišal. Da je zelo veliko velika. A res? Ja. No, to je pa zelo lepo. No, kaj pa zdaj? A boš ugasnil ručko? Tako. Ne, daj Dodo povej, kaj pa je velik, Dodo? Kaj je velik? Velik je 1000-krat do sonca in nazaj. Bravo. A je 1000-krat do sonca in nazaj velik? Ja. No, koliko velik? Velik do sonca nazaj, pa še mal. Pa še mal, a ne? Bravo. Pa še mal, Pa še mal, Oskar, tako, pa še mal. Si pozabil, a ne? Kaj boš pa ti zdaj papu, hitro povej? Piša. Ne, pice pa nimajo.